Here today, Mesodot Skincare channel at Spikalo Bugatsu. Tunjung video I hear in moisturizer classic line manzi mo winter moisturizer for winter skincare can say only. Ato kaya mi doon sakto rin kasom siya tuna ka daw sa ito minalang. Ole moisturizer hi classic line so na po mo maya apoy mo baka classic low line po in moisturizer so apoy mo vunina kan vunina ama mo essentials te singa mi ani kan tito ka ama sain kan vun ro chan te soila thalo sika khoa alo chala te ro I khoa lo vota I khivot alo thowa ti teang khang khan in sa ting kan vun kha alo ti rowa oil skin chen khat po I an ro thei hian ani classic lai hian mo kholo lai hian o khatian te ni bang khan in oil skin lo tan phei chuanin I classic hi ahu purom chinani kan mai de lo phuli pa lo ro te ro chuwang suin uluk enkol uluk kha angai maya tin he ba ka enge I boro kina ati ro ba ka actives kan mante actives kan wal tu ka wangte in timayang kan vun kha ro ve the boka achan chu actives te hian vun ti ro theina kha enge vun an ti ro ve the tlata an na thaw khan te la chu shia ben to ni ya chuanin moisturizer lama lut ngal do ni la o chumi mai moisturizer chang kai nei ka soile shim do I hydration ani saklia lawa kan vun ki chak tu kan vun repairing nan thokani mo kan vun hi hydrate chat chuan nong chat chuan in siam chat na kha chak ve zela kha shia ben to ni moisturizer te lo chuan in vun na tak tak thei lawa amoi tak tak thei lawa ni o kha shia ben to chuan in moisturizer lama kan lut tanga tunchuma moisturizer ka ron tilan tu ri som ka ron tilang dona I achen chu tlem ba to de te pon ni anga tin atlom kan man enge I minol pina kan man thei te po ani dona chu khong ai min lo shia sak ma saula ka ron sui top dona in dot dan hi ka du ber dan poni lo cha ka ti ber dan in dot poni lo I ka zia chho dan in dot tin ka ron sui mai don ni o ama sabera chuanin Cosrx Balancium Comfort Ceramide Cream khania alem ka ron tilang zelanga I he cream hi ka man tir chuanin I a heavy ka til to ka chan chu combination kan ya chan chu ka man lai khan September nge October vela ka le khania I kemin I alo khwala alo la lum de bok nen tin khati lai khan I kalola kala oily heavy de ka china na I khawa khanin I heavy ka khati mm chuang chuin winter la mana chat do ni ke ka da chat awang fanga chuanin winter la kan mang chia mai chu an chamai mai khopa vun phulip te enge I arol tuk tu te kha aveng enge I khatiang la khan min veng him topa timayang I acha ka ti maya ani hian in ceramide NP an manga hydrating che maya dry skin le normal combination tan so in aman nuam don mana chadon winter la oily skin abikin winter lai po mom de otluam reng tan kha chuanin ka suggest wak chaw lawa hi chu adang kan sei zelanga I aman hi cheng sang kha chariat somnga vel born in ka share tu na hianin naika te mizo IG Korean products zo la te pon nei no skin 911 atanga kalenia ke hi chuan skin ethics te me online shopping te point an nei ve china in lo endu takin lo man ve do takin chuan in adota kal le nga langa dota hian adota chuan CeraVe moisturizing cream khania hi chu IG lama po ka review to Cosrx po ka review to thoin lo chial pe chuan IG lama Mesodot Skincare ti hello follow la chial to la ve no to nia chuan in CeraVe moisturizing cream hi a heavy low khop mea for dry to very dry skin ti sia chuan in a heavy low po ta kania cream a chuan in enge han noila amom lowa aro chuang lo ma se a dry side lam de chu ni ka tia han man chuan in mai chu atimom lo khop maya tin a heavy lo boka ma se a hydrating thawa a moisturize chat thawa I tin healing properties an nei te la he CeraVe cream hian chu ka do na chan mani boka ka mang na sa ani hian in ceramide chi thum man manga chu de chu ceramide NP AP le EOP den manga hi a thai maya chuanin aman hi 50 ml hi zariat so nga chana zariat so nga chana sa ko so nga vel bol ni china authentic makeup skincare hian in nei china in man do chuin lo en ve don ye chuanin he creamy chu for all skin types ani rolling dry skin hian in tlem chuan around the 1 chin chuan chuin dry skin type tan chuanin in man don chuan facial oil te po man te la chamei te han dry chin potula in do khop lo chuan facial oil man tel te po kha apoi lo chuanin adot le chuanin
First Aid Beauty Ultra Barrier Repair Cream ania he thil hi ka du khop me CeraVe nen hian ai nang lek lek a CeraVe a in claimin a mum deuh ka tia I claimin enge a heavy deuh zo ka ma sei puina sa chuang lawa man nuam chu ka ti khop me zai na po hian in karon mang nge nge a heavy lo mi ti go a ma se he ka mum mi lo ni o tia ka mai khoi puina e ma mo mom lo ni he chu ania a tha ka ti em maya tin a repairing ani na hianin ultra barrier repair ani ta skin barrier repair tu tur khania hei takhi a tha ka ti na nia a effective boka ani na tura taka thok ka ti hei mo a tha ka ti chuanin he thile chu for skin types in a man thei ka ringa oily skin tan pun ei heavy lu tuk loina man thei a tha ka ti economy na zora aman chu sangkhat aman hi sangkhat zali aman hi sangkhat zathum sangkhat zali ingkara chana sangkhat zaria vel ni tain ka shia ka chiang che to lo hi atoliam lo in man do chuan tha ka ti khop mai chuanin adop ya kan ka lekha la claim hi chu to ta del do na the Pure Lotus revitalizing cream khania he ti li Karen Claston zora ka be sia hi na tha ti top mai an ka be he beyond my expectation at thodan khamo ti top men asap chu thakin be se phak ba ka ni chu a tha ka ti maya ama hi cream base ni ma se a texture hi chu CeraVe ten po hin ai nang le ka aro a enge a khal de chola ti mayang ama hi ma se amom mi alo a heavy lo CeraVe ne an ka ti na chu noi hianin an mom lo enge an ka sei thiam dan chuanin enge moisturizer man zoa kan he kan ni de lup ang chin kha a om lem lo pa lai ta khan kan thoa a moisturizing tho box ya a tha ka ti me he po hi for skin type sin man thei ka ring he chu dry skin type pun man nom viau ka ring he chu mo a heavy box lo chuanin Karen Class a khanin a lei theya che nu sa khan za koi tu nen discount me ka chuan mesa 10 ti kha mesa 10 ti code kha ilo apply na 10% discount om le don ni chu in man le do chuan ilo en sin don ya link ka ron dana hoi hian a lei theina tur ho hi mo the Pure Lotus cream a khan aloe vera o ma kha aloe vera hotan chuan lo film ko don ya chuan in tlem in atlom lampang de lek en ve thumi la te ro tuna khan moisturizer palina kan soi to tuna apanga na si ve leila apanga na chuan dear breeding phytoceramide cream hei Indian version of CeraVe ka ti kema chuanin a tha ka ti tu a heavy box hi lawa a moisturizing a manan bom box hi a tha ka ti khop me hi India product ha chuanin ceramide si chili la en mang le nga la mi hian in mo a manan bom box hi a heavy box hi lawa hi tha ka ti me indu ve chuan arginin noi khan link affiliate links ka ron dana ta khanin mesa ti khain lo apply na 5% discount in na yanga chuan tunai pe chu arginin discount na sang be la discount me thei tuna ka video in live po hianin khamia khain apply zel thei kan ko ti o chuan a be cha zel don thila ni chu 50% discount me ka tuna hianin ka ko in apply chu 5% in a pung lenga 55% discount nei don ni chu a tha khop mai for skin types in a man the winter line na chuanin he chu a tha ka ti khop mai chuanin tapuhin arginin ma puhin aloe vera ma kha khain no film ko le lo ni aloe vera hotan chuan a dot le chuanin tunlai ron la thare lem ti me simple brand mi simple replenishing rich moisturizer ni ya he te hi ka base ya na heavy lo rich moisturizer la chuanin chu wang chuanin he chu combination le oily skin tan ka suggest de wa he chu cream base ma se a heavy lo khop me ya manan nuam tu ka man chu kema du heavy lo de tan ka chuanin winter mani se kamom nu tok ti tan kha chuanin man chi viawang aman po he to lem lo azali som thum man chaw nia adai ria abulo lian ti mela a content atama 125 ml line nia chuwang chuanin dai takin man thei ka bin chuanin a dot le chuanin requil ceramide and hyaluronic acid cream khania hetili a moisturize chakop maya a hydrating chakop me he po hi ceramide cream a chuanin a chapo ta kan India products a chuanin kadulon na pakhat chu hiat ilosya to me kawing ka video en chin chuanin fragrance oma he kadulon na chan pakhat ania ti lawa chun social na kan elem lawa a hydrating chakop me a begin dry skin to very dry skin tante combination le normal skin type tan chuan hanan bomang oily tan chuanin a heavy don ti ka hrenga oily tan chuanin man lo po lem lawa
chuanin aman hi zathum songa man chawnia tin Cafeinating sa khan mes sa 20 ti kha ilo apply chon 10% discount om dona ai to min le le thei do tinani chu chuanin adot le chuanin the Formula RX ina an siam barrier relief lightweight moisturizer khania hethili ceramide cream thoni ceramide chatel thoa in cholesterol te po oma niacinamide te po oma acha memaya ma se ege ala rangu hianin ka base chu aphalowa ka base phalo ka tina chanjok chu a moisturizing as one chal to ma se a barrier relief la hianin ige chu ka base phalowa moisturizer shimshim tan chona cha a hydrating lutu dry skin tan po naman thayam lightweight mani se ang amate hi atnom de sa pan man yan so wasan man no lo yawa oily skin tan po man thaya dry skin tan po man thaya for skin type so ni he po himo to tan son a chawiawa ma se so le so no a better relief la ta khan ki chu tu thu sam lo wa ma se moisturizer shimshim enge kahun na ro tita vundo tan shimshim so a chatho vundo enkol na son a shimshim tho so in an website ta kharin in kala na links ka ronda mesa ti code kan lo apply na 10% discount ni helon bo kan ni heavy products baka and products na po ani chumo adot le sorry I'm from Mugwort Cream Khania hethili light do tu ra ngai ma se kari ngai a light do tuklawa gel type ni na chungin ai athik ve ro tu ga ma te hi acha ka tia chat thua chuanin ma se dry ma se oily skin tan chuanin ka suggest tu lawa normal combination dry skin tan chuan with the light chuan mananom karin aman hi atom tuklawa sam hi le tian vel tan ka share tu na hian beauty bar te me online shopping han zuara in do chuan lo check out on ya atop la chuan Purito Sea Buckthorn Vital 70 cream hi gel type texture ni ya Sea Buckthorn extract ka chana siamani ya 70% la oma Sea Buckthorn extract hian vitamins atam maya he achana ania chenga choi vitamin C cream dite point and soi tho he a texture hi enge gel type mani se a heavy lowa azu heavy lowa a light lo ka ti hi a medium ka soi thiam dan chuan mo hi chu wang chuan in dry skin tan ten normal combination tan chuan in winter light chuan man nom biao ka ringa ma se dry skin tan chuan in du khoplo de mai thaya man chu nuam tu ka an light a an hydrating chatho siatin hey vitsi ri man kamo an nam che le ala man no do to ga chu in no man de so in beauty bar ni nei le tum chu ma chuan in khati so kha winter atana moisturizer man to kan soi the ni se kha ba khani moisturizer tha tam tak oma tam tak soi sen lo alo mang in man lai me por an sei te lo te po kan ya na in nge na ma ni ta na in bun ta na a that po chuan in lo tha chuang lo la kha i a than in man lai kha man reng tu ni man zo ma man tu ni chuani ilo chon kai pu ni ka ble se ya ilo chon kai pu chuan khoi ta gi milo subscribe la milo share sak la milo like sak bok la chuani notification te po milo on sakula chuani noi hen affiliate so ka ron da na tin products ka ron soita te le thela to links te po IG as well to the links te po ka ron da na milo en sak donia description box sa khanin chuani ale ta ka pe le cheu don ni